Manje-ke ake sibheke ama-problem situation anokwenzeka in real life. Sizobona ukuthi i-algebra lena ayenzelwanga ukwenza isikole sibenze. Iyasisebenzela kwi-real life. Asibuke nayi i-question yokuqala, situation. Kuthiwa 3 times a certain number bese yehliswa ngo-2 kwenza u-7. Ubani leyo number? Nayi i-answer yethu. Into yokuqala nje esizoyenza, leyo number leyo sizoyinikeza i-variable ngoba i-unknown. Sizosho x. Let that number be x. Bese sisolva for lo x. Lo x yileyo number. Asibone 2 3 times leyo number u-3 times x. Kwathiwa siyehlisa ngo-2 kusho ukuthi subtract-a u-2. Kuthiwa kwenza u-7 is equal to 7. Nayi-ke sesishintshe leya word form eshiwo ngamagama. Sayenza i-algebraic equation thina bosomathematics. Hhayi-ke siyakwazi ukusolva lokhu, angithi siqeda kukwenza manje. Lo -2 uza ngapha kuzoba u-+2 kusala 3x. 7 plus 2 9. Kusho 3x is equal to 9. Divide ngo-3 both sides. Kusala u-x yedwa la. 9/3 u-3. Okusho ukuthi leyo number-ke u-3. Yabona? Kalula.